ore thlitu zong te in zawan chi bele vek ule voin hi ni som pakwa July sang ni som ni pali ania ZPM hruaitute dawtsai halna news kha aron talang le dona angpon isala to kim chang chu khan ngai thataila voin ni som pakwa thasari sang ni som ni pali chun hian MNFYF headquarter chuan vanapa hol kota ZPM sokar ho tu ten do rang an sei ni an sei za lai an la khom chu an hala he hun ka hroi tu MNFYF president le MLA Roberto Moya roite chuan do thal program kan siam hi mimal huat wange mo in ki mol photun lam ni lovin do sei te hi kan nam le sa kona tan that lo wangin do du lo lan tirna hi siam kan ni atia ar chuan kan sokar ho tu te po in siam that nan mang se MNF party nge te po hian in siam thana bul tranan he to thal program hi mang trang ka yang u ti in somna asiamani MNYF vice president po in dot hal tu li sungchang soin tuntuma hian dot za hal ani dot an nge ti proof na documents le videos kan nei vek ati MNYF in dot niya an talan ta chu hantar lang taila pakhat na ZPM chief minister chuan kar pakhat pak amamo ve don lo pani na MLA Fun Party unit in Hlonan kan mang ve rawang pathum na khovel puma zauna thlak ten kol tu minister in charge kat siamang palina in ran chamna austerity measure kan kalpuyang pangana MLA te ham thana ti niam parukna VIP culture ti bo pasarina matorin tlan chok ti bo pariatna bile chia rang ti punlo pakwana register contractor chawin contract an thokang somna oili pui chunga kan om ZPM a sarkar huna chuan pungma saber tur chu tu thlo charna pum ani som panhi na ZPM a sarkar huna chuan phai chakper tur chu aizol pollution hi ani som palina budget ning noi po po in thai thar kan lei mayang som pangana paisa kan puk ve lawang som parukna driver pension scheme ti hlotlin som pasarina designation plate tar lo som pariatna motora designation plate tar chunga in khom te hi kan du lo som pakwana Mizoram GSDP 2022 from 23 growth rate achanga 9.6% tia achanga 10.55% tilesi somhina healthcare bill ba pek lak sel loan la du te tan guarantor ngai lo le pung interest om lo somni le pathumna thalai na nei lo te tan Mizoram Development Bank din somni palina ku wachumna tui nang hral somni pangana ZPM sarkara chuan minister ten kar pakhat pak an kol kan rem ti don lo somni parukna advisor to CM10 MLA ham thana pak an don lo somni pasarina leng te ya iron rod siam ISPAT khu veibel cheza tam tak sarkar hian lona peya congress sarkar hi guarantora atranga ISPAT in arhul thailo chuan congress sarkar in arhul sakton somni pariatna sport department UD and PA sumlak sakin sport infrastructure an siam somni pakwana PMJKV guideline kalin sport atan sum an mangvek somthumna remna thlung hi pural deng anen Londona kan duan ania abung le chang tena hian ka kutnu aum vek somthum le pakhatna MLA ya min thlantlin chuan private company le government thren khat ka dor fel towa chumi tenen chuan agreement kan sananga marketa invoice to don lowani thenzol puata tu tapual serchi PSC by election joint platform somthum panina ultrasound hi sarkar minti sak thei don lowani chuan MLA fanin hei chu kan tinghal bokang serchi PSC by election joint platform somthum pathumna min huitu college kan pe fel towa tuna tangare lote a hian college thenzol college nei turin ma kan la chho to don ani somthum le palina kan police te hi an thamon omlo han en reng po hian thla an muang lo ti in ka soilo somthum pangana single radal agency department a SAASCI sum kan pe chuak to RTI chana ero finance lamin alam atangin release alani lo somthum le parukna keniero chuan general concern kan pe dona CBI in engma phalna mindil angai don lo
an kuta thulu chu an investigate mai don ani anu loka an suit le somthum pasari na peace banas omlo peace banas sum cheng khatma central in min pelo NLCPR ania NE state dangten sum an batam zok phua chapin peace banas antimai mai ni somthum pariatna manimi le sa indu sakna lakata kain thiar fe hi mang somlina kumsom paruk chung MLA zong zong in sin lo bil an lo latlo tlawa somli pani jin lo bil lak turin asai na tur minon chapa kan sana kan na ve meya thil diklawani ti po kan shalawa somli le pathumna Mizoram selection of candidate for technical course rules saka sakwa somko pathum chu MNF sarkar khan saka sakwa somko pakwa khan siam tha in category pakhata chakma te akhung somli palina kali sa ZPM list ambe don lo somli le parukna ZPM chief minister chuan portfolio anei ve rawang le pasari na West Bengal CM Bultumin Kolkata ami puinoi somli kan cha khom somli pariatna state ni nuwa hian PWD hi chief minister ten ana chang char somli pakwa nalan grape grower society tena MIS sum centrala an muthaina Mizoram sarkarin state machine share apethailo RTI chana airo sociary in sarkara SMS deal na athelut lo somnga na MIS mga nalan grape ching tu te tran puina tur sum hai chhuana na mutria manchu 35% se vebel chakhat maktaduai ni nuai le singa chunga aum vek somnga le pakhat na ZPM chief minister chuan portfolio ani ve don lo somnga pani na Anthurium festival lo chamwanga ti top ani somnga pathumna sarkar masa in chenga po minu chia lo somnga palina kumin sani somni pathum atanga sani somni panga chu ngein munphia kan layang ASCI sum lepse chanchu ZPM sarkar how tu te pathian tri wangani somnga le parukna covid ripi wanga central atanga sum don lo atam lo covid wangin suptam takan dong jok somnga pasari na zirlai bute school no pangne na hun taka kan semang somnga pariatna restricted dar hi dan kalania ZPM sarkar chuan kan ti ve don lo somnga le pakwana ra ta no pangte school certificate MNF sarkarin chin chena ran an siam somrukna footballer Miriam lalun siami in hiam tranpuina sarkarin apelo somruk pakhatna nitin mautlon nuai hi kan mamuang maushia kan sorang somruk pani na BPL chung kwa thi anam chuan sarkarin singkhatin aralang somruk pathumna sakma vote kan mamolo somruk palina langtlang le lemhlet na laka filim sarkar kan dinang somruk pangana party sarkar ni lovin mipui sarkar kan dinang somruk parukna kantin huna wanga ham thatna siam chop thil dang reng renga kan filimang somruk pasarina valupa council ka khruain sarkar ruang am tinaniang somruk le pariatna MLA te kartu sarkar suma le thin chu ti top aniang ahma aya to zokar andong dai somruk le pakwana MLA lo ti pun hi ZPM MLA tenando tlat turania andau chungpo a tipun ani poin apung chula lovin apun ma a lo ngai la turani somsarina Mizoram smuggling na salutuk lakhat chunga ti rem somsari pakhatna SASCI sum sarkar masain atilepse somsari pahnina Mizoram investment policy sani somni pali hi athar laka kan sarkar duan ani somsari pathumna hunphia leile lo hi kan thiam lo ani lo RR agency ta thiam lo ani somsari le palina SASCI work order humto tuma kan cancel lo thokpat fat se kan du an thok muang lu tuka financial year atop to don sia an zo man lo chuan ti ngeina kan hrelo utilization certificate kan thelut lei thei don lo somsari pangana lekpui airport ram chunga mimal LSC nei anom treu somsari parukna MNF sarkarin khozol second IR battalion headquarter atangin sila rang VIZ AK-47 for NOS Russia
siam 9mm pistol 4 NOS Z le rocket launcher cell 2 NOS te tol chuakin helpol ni na an pe somsari pasari na MNF 10 first IR battalion mual vum le second IR BN khozol le second BN MAP mual pui tangin helpol pek tur silai an tol chuak somsari pariat na Myanmar refugee te biometric detail kan la khom lawang somsari pakua na Mizoram sarkar pian nuwa lom ngai lo nuna chan te ral na atan cheng nuai li aruam han hi ro pui na thlamuan thak somriat na ex gratia nuai li mi thi chung ta ne na pek hi mi pui te leina tan le mangai na tanga chuak ani somriat pakhat na bawan kali lamang somriat pahni na MNF sarkar mi pui te minda khamin sum an puk ol mai somriat pathum na kut na thok tu te a shal na ret hrisa in kan chin ti rang somriat le palina sarkar kaldan alang tlang don sarkar lekha copy MLA te po kan pevek tu selang somriat pangana saden muanga bu bitura kan ruam mante kan thok zau thei somriat parokna porun tlang Mizoram tlang sang berdot tu somriat pasari na unit block system hi tra kan ti velo somriat pariat na membership fee pek in lom lu thul kan ti velo somriat pakwana ni za chunga tho tura kan ruam han te kan thok zo thai somkuana ZPM sarkar adin nu powa kan unaw Manipur te mai te hovin la soi sa chun zom zel ani chuan ral khat atanga kut kwang kwa thlir ngot kan tlin ve pek lawang somkua pakhat na autonomous district council te direct funding kan peyang somkua pahni na fana pa ho sakthat nan nuai sangthum zasari sanction ani somkua le pathum na congress sarkar chungkhan NLP nuai khatong in 3M somkua palina WHO ne na tangtlangin UNO hriatham rui hlongai te an kolna community healing central kan din dona center kan din dona an chu anuwa manikeya ading thei turin an hator tur thlangin kan siam sakang somkua pangana PC hau khan bairabi haidal project te kha an save fawa qubit lung dorzon khat po an lo la dareng reng hleine mole somkua parukna ka pian tirata corruption hi kala khoi ngai lawa ka thi ni thlangin khoi ka tum bok lo somkua pasari na road map le research basin kan kalang somkua le pariat na kumsani som pasaria khan MNF sarkar line no confidence motion hi ka move to ani somkua pakua na kunha thok tu te pual budget asan pa ada ti chu NLP a hian atakin lo amta hanua he sem policy hian bible kala ko ran du dan akal pokani atile dai zana tenzol liu capital siana tu Christian millionaire khami za hau kha ania engpo ni sela ingai dan te comments lamate lo nuchia ve hrimhrim donia